Office jong ka Superintendent of Police East Khas Hills District kalayo ban pelong ya ka rally jong ka BDP Village Defence Party lingba ka Peninsula Police Station Hayeng Darbar Hall nengket menegasi kata ka khat santring November ajab saw. Hakani ka program ladan kan Shri Krabok Chocolate Honorary Advisor BDO East Khas Hills Shillong Inspector J Nonglang OC Lumdingji Police Station Shri KN Sangma MPS Subdivisional Police Officer Peninsula East Khas Hills Shillong. Kajingkren halor kani program kalong bet sa kajing sensyar yak emlang salang hapo asnong kathau kenang banlan yak nugi jingjia kapan pentobria yak emlang salang. Kajing bachelor social ro na kaliang police department kalong babaro kisnong kidiban snok tilang ban register no bat ka police department kenang baka jing trailang kan kamklan ladadai hagin nugi cap kebadan kam. Sa Jelongang Usi juga Peninsula Police Station dari Sir George di SI Peninsula Police Station dari Pria Soha dari SDPO juga Peninsula East Khas Hills we welcome you sir KN Sangma dari Soban Pria Soha Kaptam yang kira Pak Senong di Sekretari Senong kiba keleng-keleng jom ni ke than ke jom ni kiba ha to Peninsula Police Station berkunjung yaki Captain Secretary BDP jom Senong kiba per ha ke ni ke than ke jom ni nilai yang nakawai ka Senong nakawai Police Station sa Uipa nakiwai ka Senong sa Uipa na jom East Khas Hills District dah ba rakyat ka kubor ka jingmu jori ba nakalian jom partner ni kwa kan plan susu ya di VDP ha di Senong hotel pat kunju ha ki police station hotel kami ka kam ka basut walang ilang ba ka VDP kami isu ka kenuhun ka dalam temai tenrai pat penhim Patulun ikam juga PDP kam dei ka basut kata-kata no ko ni yang kuat kala bandai tak highway Senong balik kala bandai ku ka hali ko yang munta don ka ko yang police station di Pak Senong di sensala di sebelum kami tata jadi Senong beberapa banyak rai sana ko khat dulu banra ya ka jenang sosial perkara jepar ko kain masalah berkage ke bagian sel on kami ki case ni tentang tak hearing ni happen chi court ro customer na Senong pada guru ki rama Senong ki ki kam Senong ki mubaju ke commission ki khoj ko DP ki ba hababi ko ki case no ni tipsha ka nakale ko police department kam don kan ka TAD dan engineer lagi dia mesti pokok tentu itu tapi manusia kan jadi dia itu mau ngepi kita mau nih kini tiba kalau ibadah yang senyang sekarang lang salam tak bagi dia di kot ke kita tentu sa ngatrai ni ko police station tu hilang manusia lah kita mau kita register nanti kita mau ke VDP kita kena register tentu yang aku Senong kita ini kini di VDP but nilai kalian sahabat penyiasat kan ini cukup cinta. Balai baum register, ya ka PDP. Kabarang kau ka jubah, habang ia keren habang ia selak. Kabarang kau ka jubah kami kalau ba balai bandar register kita siapa SP office, balai bandar register kita siapa police department. Nilakan ka Senong, bat tak ka Senong ini nilakan handle ki anti social activities ini kita snail badan hak Senong di tahu jumlah tanda ka Senong. Yang register pun tu iyo, bukan cuma tu iyo. Kami kata. Bab kali itu berjudi siapa? Mana tu dia sedang form VDP hak ikut pemusuhan kali itu berkira kata sejarah poket ni jadi VDP kasih form itu kah. Tetapi kapor kaki usah kalai sepak tu kah. But kami kalai sepak kah yang harus kini Senong kita Senong kan bangsa itu kalai sepak kah. Balarani hai Senong baham hai kalai sepak kah kawai ke VDP.
Lara deh aku biar pikir tentang tentang Baisha. Na ya keren biskuit, na ya keren kue tentang Baisha sawo, kebanyakan orang tentang. Tenangka lagi kita PDP lagi pun sampai dah Baisha. Orang nak kalian juga polis jabatan kai setri, kai kita, kai kue kilati. Tenangka lagi kita lagi pun PDP. Tapi ai samtali Baisha tadi. Shani betul salah. Betul tu lain pun sangat kita perlu setri berkian. Aku sangat kita perlu setri jil. Nampak lagi ai atau ai samki. Mentadon di bibi kita lain pun aku biar untuk sangat dia bermari hati dia bayoi berjisai. Aku sangat boleh dibantu masyarakat, boleh dibantu jasa orang ini pun berjisai. Tekini kalau kan kita guna kita tentang berlalu ini PDP bakin slow dan jemut berbalik dengan registrasi. Tentang ini yang bersama pada PDP itu harus dilakukan bukan ini kebenaran PDP. Nahlian juga sokar kalau yang ketika proposal buat haka next sanction bagi pelat pisah yang bisa bukan meningkat mereka koi PDP kan dia lain jangan kasihlah. Dia baru pergi justru kampak lele lagi kita buat nama dia guna apa? Mungkin apa entah laradon sipong cakap tiba badon ki crime ini ki jilek kamstin. Kamu nampak police station telah hakli payah lo suruh cakap tentang polis dor kali mundur kibu pun bika di sini. Dan mereka laradon ki PDP pak. Nama kepakai kalau narik mentah lembaga jumlah juga phone. Kasut bahwa ada yang cakap badon PDP. Orang masuk untuk kasut ki PDP kepada lembaga kasut. Kilala bantai lakam lakunu ini jenisnya kat bah kabor dekat coba dibikin kamlong adegan. Nasuka ban keren dia penkenal. Mana nomor teng kidor ketukan iki dekat coba PDP ki bahkan ele sosial teng don pembuat mau apa duty itu kan kita ya ka burung ka hijau ka ikhtiar hijau ka sedang macam PDP bat ka kata ya untuk PDP sini VDP kadai nam tahu pilihan ban kip kalau orang ada berbuat kerja sungsuk saja kalau Islam jumpi nam tahu nerap ini kalau seorang apa idon bertemu dengan Islam ibarat toy kesungsuk lupa undun jam tentang kita thano hal kata keluar jumpa VDP lu benar sungsuk saya sebelum apa kum ke VDP unit tu kalau boleh sebut di aktivitas lagi di kaum terima subhan nam tahu sebelum tahu jupi bahkan i yang kata jinglong terun jupi kum ke VDP kalau boleh sebut ini badai kemarin kita crowd belajar dari bahkan i yang kemati kum kita ni pre function ada terikam. But misal don berbuat itu jika report keba quarterly misal season lain, bahkan pak report sagi yang support sah kau face to be. Toh kum hal ini resmi seorang baladane istai dalam jangsa. Ada people kira, you know best at least likely if I go juga price kalau kum encouragement dalam kum jika you kalau kita pun dah yang tahu semua kan jingle aku kena si kalau appreciation nanti kan jika seluruh bagian ya jadi bahasa sama contoh tak katai kalau masuk apa ketika itu juga tolong dibayoi haka imam salam lagi sedang jumpi tolak melukam ba PDP ba PDP dan ngasal berapa idor ketua di PDP tidak tahu idor ketua di PDP harus disel tidak tahu watan yaitu di poket beliau bertiap bawa warga tak ada sesuatu nulak su tidak tahu apa ngawat ini kita tahu belum pak kum jatuh pun Fisheria tang ibu presiden dan ibu ulung yalam tentukan untuk kekonhun juga.
tôi là tôi là chỉ công việc mà đây chỉ có chỉ kia là hàng nó là cái gì mà udah thao tu loyal simpti tôi còn lệ cái chỗ còn chạy cái lưu sinh này sẽ tôi còn cốt cái thứ là sự mà còn phải học bằng review simpti cái chỗ mà đây nó berbahan juga VDP to simpti lada bisno kalau jangan tokin idon ada hajar jumpi te semua orang ingin benda yang tu kan mon yang tu kan jika baru transfer kemudian kita ni jika PDP jumi kadai kan seng benda kan kata kedun bang transfer nam taka senang tahu kita boleh jika tu juga kalau ada orang kita to benda era jingsip hai jumpi jangan tak Sapoi ro betul orang ba kidon member jo GBB jogi hagaji long breu hagaji klon breu kila segalo bekam ba long ba kakun perpawekan kanai thano kan yamno anda hakmat juga silo kathawa ka inang salam bansa chakai na ba kakun ya dalam perkara semua apa bunuh jadi getai jadi gambar lakum buta kata kalau pelong antara dua bab tertentu kita jing terikam jong kegerhun bagi bumi bini to ternyata musuh pelong ini batu air yang ada jilong BDP jupi kumbaong tinggal kalong bapau te kamdam bandera yang ini polis. Apa minumlah ni dekat dari dalam apa suap terreport. Nula yang ilmu islam di tahun ini jelong zaman berian berba jadi berba bicara berbentuk penuh haslam penuh tahu. Nrai buat kataru buat diri berba kita masuk bentuk yang jelong di zaman. Kemudian semua pihak yang untuk saya ini. Village Defense Organization, Khasi Hills, Batoy, and then CO, this Sora Circle, and then now also due to some emergency work is going outside, and then now even this Clan also due to some urgency now we have to get to Shillong. So first of all, I like to thank all of you, those who are coming from far places, in spite of your several busy schedules, but you made it convenient to attend here with us. So, very thanks to all of you. First of all, I apologize myself because I am not fluent in Khasi. So I cannot speak well in Khasi. So I think now it is everywhere they can speak English, no problem I think. So I just apologize myself for that thing. And then today's program is this BDP, this rally. I think I just want to know how many unregistered BDPs are here. Just raise your hand. Unregistered BDP. Oh, still so many there. So I just request you all, please submit your all the documents, these members, all what needs to be done. You just consult with OC, and then please get it done immediately more. So BDP is a very important role. Means a very important part and parcel of police department. Without the cooperation of the BDP, police alone we cannot do anything. So we need your close cooperation to bring peace and harmony in our area. I think regarding duties and functions of BDP, I think all of you know. But I just want to say shortly regarding these duties and functions of BDP.
The main duty of the BDP is to assist the police department in maintaining law and order. Ban assess yaki police ban rat likhon yaki ni ban rat likhon yaki snew hashna mathau he. And the second thing is to prevent crime, commission of crime. Baneda yaki namule kam snew hashna mathau he. And that I don't know how many of you were doing joint patrolling. Is any BJP party who is doing joint patrolling with police? Dan BSF? Dan national nabi kiba kwa panile joint patrolling bag ni police kila bang patrol sungi dan le kabagong kata ngila ha harun ngapua tamba ngapua tingi video If not, I'm just urging you, requesting you, sometimes once or twice in a month, at least do with your concerned police department, means those whether it may be from BSF also, they may need your assistance and all, sometimes from police department. So we can do joint patrolling also, so that we can control crime in our area. Gila ban le joint patrolling bag ni police hasna mathau dan kiki bangat dan sabora bat ni pinya assess ki BSF ban rat likhon yaki jiksneo. And the main important duties is to share your information. If you have any information regarding any anti-social element who were disturbing our peace and tranquility, and that you should collect all that information and all, and you should, if you get any information, you should share with our department so that we can do jointly. Dan kini snew hasna mathau pi masuk yang tip kacing tip ayu yaki yokosi bangiru bangin yo ban pet pasca jaga ban yada yaki bro. And one of the important works and duties of BTP means whenever any natural calamity happens, but here so far not much, but see like last time in Rangai, big landslide occurred. And then if there is any natural calamities, we need your assistance also. So sometimes it may be earthquake, it may be flood, it may be landslide, there may be so many natural calamities. So in that thing also, we need your support. Dan kenika jing penjat ya mari yang ru kum kini ki Jumat kini ki Shani hamjur hi kalang slide dangjar hati hala baga hari lanju ba kalang slide tikala hak taga kundo la judor hado kecing sausi ladan. I just want to say regarding this thing. So in every year, this fire and emergency service, they used to organize this demo. So they used to impart training and mock drill for that natural calamities and all. So how to get rid from that year. So that mock drill they used to conduct. So next time if I get chance, I will call this from the BGP members also, at least from each two members from each BGP, so that you can take part in that training. Ki fayas besu ki jipelong ini ki mock drill haslong pi kun hati di jipelong ki mock drill kumdu pan yada karjing negia karjing ka jipujat dengan ding long ki bat ki ai ki training ni ki ba kumdu pan jam ya kading ka behe te haniru usar sepersyang mayalang ki fayas besu ni ban ai training hamniat bapinya Semua kumdo ban yang tam dia ka yang jual jong kading. So BGP is very important part and parcel of our department. So without your support, without your assistance, only police will not survive. So if anything, so please free to talk with us, and then we can share each other, and then we can jointly we can do together, so that we can be able to bring peace and harmony in the area. Pembi ba kini purusna
ke area lahir pada tangi polis ni kan tekan tu ini ke area ni kan tu nanti nak tengah sini sudah pi jiki nak pi mah ajan usia jiki nak pi tangi polis gimana apanya ya termi kata ke bro tentang ki force tidak kekalinan kita ki BDP ki badan ke bapak nasional tahu bakin aseskan ini bakin lapan termi ke